قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى. اقرأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. پیغمبر علیه الصلاة والسلام گلک شیرت للصحابیت کرد. بردوام او وحی رب العالمین عز وجل بوتنارد دا نف صحابیارین تخوره ووصد شیرت الصحابیه کتن و دا او دین رب العالمین عز وجل و پیغمبر علیه الصلاة والسلام تنارد دا رابی تنخره بصحابیه بیجیتن و هرواسا او دعوه بفچنده کرد. پیغمبر علیه الصلاة والسلام گلی جار صحابی دا ترسن دا چیتن هیویا بود چیکتن دا هیویا پیچنده چیکت به 8 هیو را تجی نعمت. روزا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات و صحابیت کنه گلکت کنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیروان خود تعالی اینه حتی وال صحابیات سرت خود ماندن و روندیب جاویتان دهات نخواره و گر نگیری. پشتی هنگی پیغمبر علیه الصلاة والسلام میرید شو جبريل عليه السلام هات دف پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوت هندی که خود تعالی گوتید بیجیتن کو بلا او بنده یا بهیوی نکد بلا ولی نکد بهیوی ببن او یل ای بترسن بله پاو چبن بلا رحمه رب العالمین جي عز وجل نیشوان بدتن يعني دلوفانیه. پشتی هنگی دما پیغمبر علیه الصلاة والسلام چنده بواند گوت و پشتی هنگی جبريل علیه السلام گوت یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کو بس به هیوی بون دوان کسانه بیتن بوان هیوی بخه و پشتی هنگی بحثی وی چنده بو بکه که رب العالمین یه برحمه و دلووانی جیا هی و هر واسطه سر وی چنده دا و الوان بکه که بس ترس دفعان پیدا نبیتن پشتی هنگی هیویا خوشی نکن خوش دلی دوان دا براویتن و هر واسطه والوان نهیتن جی هیویتان واسطه یاش ببن وصى بجنا رحمة رب العالمين يهوصى حتى دي مايك بشتنجي عذاب رب العالمين عز وجل شبير بكن يعني دفت خوف ورجاء هردو يتعفان كسهبن. پیغمبر عليه الصلاة والسلام افچندنش صحابيان دا يعني چانه يعني مروف يوصى بيتن ترس دل مروف ده هبيت بران بر رب العالمين عز وجل داخل يقول نه نبين وهروصى افتر سوالي نهيتن كو ام به في ببين ام هر هست برحمة رب العالمين عز وجل نكيد نه بالافتر سهند بيتن ديدي يقول نهيبين وهروسا هست برحمه دلوفان يا رب العالمين عز وجل جي بكين ورب العالمين برحمه ويدلوفانا نه افرو دهن ده كسا بين بس يخوب رخا كيف جرتي دي رحمه رب العالمين يا مزنا يعني فيجانا كيتن رب العالمين يبرحمه كيتا يو بيسترد در تبيتن رب العالمين لك يبرحمه يا بأمرية رب العالمين عز وجل كان دي بين مولا تاخذ تعالى لك يبرحمه خذ تعالى نهندي بحاجته وهالراس هرقوا ناك وبقيت أبرسن جوان ما رب العالمين سلافيه بحاجته رب العالمين ما ناقريت حكبتني أفقوا نهابيتا خذ تعالى جلك يا برحمة رحمة ويا لك هو صحة دي مايك هرقوا ناك وبقيت أبرسن جوان بس دي بيجني برحمة أري باكا عذاب رب العالمين عز وجل باكا ترسى رب العالمين عز وجل ياجي هندك كزم ترسى رب العالمين هو صونا شي بتوه بكيها وحتى دي بس ترس نهي في بلا هي فيجي هبيتا وكي طايره كده ماش هوا وتفريتن افطيره نشب جانجي كيف فرد الا دو جانج هبن عم بصرمون جي تصابين فيت ترسى رب العالمين جد للمدى هبيتن فيت ما هيفيو هيفيت ما زنجي هبن كو رب العالمين رحمك وما زنجي هاي دا بشي مدرس تا يستر في ديني بريفا بتشين رب العالمين شقود افايت اين اخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم أي محمد عليه الصلاة والسلام بيجا عبدة من هنديك أزم أزجلك يا غفور أزقلناها بنيت خو جد بم أجر أو بول مفا بهن أجر أو برخي مفا بهن أو قلناها كريجي بحشيمان ببن أزدي قلناها تون جيبم أزدي برحمم أزدي دلوفانم واروصا بشتين رب العالمين شقود وأن عذابي هو العذاب الأليم هنديك عذاب ومناجي دما عبد بأمر رب العالمين كتن
و سنورت رب العالمین عز وجل بزینیتن عذاب من جگل کپیشه گلی بسرمانه ویتم چانه بین ویتم توصا بین عبدین یا رب العالمین عز وجل درسته بین سنورت رب العالمین عز وجل نبزینین و ترسى رب العالمین دلت مده بیتن حتی انوان سنورا نبزینین اگر ما اف سنورا بزاندن و ما به امر یا رب العالمین کرد بلان بزن لكونا جزاء رب العالمين عز وجل وارواصا اگر مجي هر گناه كما كير ما قلت خدت تعالى برحمة توحيني دا افهي في بنا مازن دي والمكتن ام توشي عذاب رب العالمين ببين سببه چندكم ما گناه جو كده بين رب العالمين برحمة وهر از چم گناه كم افبتني ودل مدا نه دبيت اف هر دو يدف مهبن ما هي فيها كمازن جهبت خدت تعالى دل مبورتن وهر ما ترسا كمازن جهبت كم داخل گناه نبي خدای تعالی تورات دا خدای تعالی تورات هنارد هرواس انجیل هنارد زبور هنارد فرقان هنارد اف کتاب عثمانی گله کتاب دی هنارد کونه و نهاتی نگوتن و چند پیغمبر هناردن دوان همی کتاب رب العالمین هر کتابی که شریعت ایدانا بود شریعت همی کتابا جی او بو کو یه مشترک دناو بر هم یادا که خدای تعالی بتنه پرسن و عبدینیا چه خدای دینه افند كتابة رب العالمين هنارتين وبيغمبرت هنارتين تشتكي نهيني هلا وتوان كتاب بدنا اينا بله پشتی پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتي وقرآن بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام ايناي افتشت بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام قد كاچانه رب العالمين عز وجل پیغمبر عليه الصلاة والسلام دما قد يا أبي اري الصورتك نشاتا ندم ند تورات دا ند انجیل دا و ند زبور دا و ند فرقان دا وکی و نهاد بن کمت خلق کردی دا بحث کرد بو و بی گوته بله ای پیغمبر خوش تبی پشتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اب چنده بگوته اوجی سورة الفاتحه او سبع المثانیه خدانا حفت آیتا سورة الفاتحه صح كنا مظنات سورة الفاتحه جلي بصرمانا رب العالمين عز وجل اف سورة اينا خاله بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام اگر امسح کین اهل علمی چندها مجلدات یلسر چکرین و یلسر نویسین هشتا او نگهشتین چپکیکا و صورته صح کین سبحان الله چندا مزنه چندا بقدر و قیمته چندا برفره رب العالمین چند قیمت دایه اف صورت شفایه بو هر ایشکی تو بخینی بین فره یبوته هر بروی چنده رب العالمین ده هر او پنج نویجت امکن گویا که ایکش واجبت نویجه و تو بکی سورة الفاتحة تو تیدا بخوینی جبر مزنات یاوه جبر قدر و قیمته وی بشتینگی رب العالمين عز وجل تقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. رب العالمين قلت وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. مع عرض عصمان شاكرا وأفتش تدنافر عرض عصمان انداجي إلا ما بحق يهنارتي. أفتش تدنافر عرض عصمان دا ما بحق يهنارتي وما الظلم الكاسي ناكريا. هر تشتكي ما داي محقي ويداي. هر تشتكي ما دا سري عرض دي في حال وسروبري وما يداي وما الظلم كاسي ناكريا وهمي ما بحق يهنارتي. وإن الساعة لآتية. وهرواص أي محمد عليه الصلاة والسلام بيجا وانجي هنديك رجا قيامتها هنديك رجا حسابها دم رب العالمين عز وجل حسابه ديال فان كسادت يتن دهيتن أوروش ويا بحق فاصفح الصفح الجميل. أي محمد عليه الصلاة والسلام أجر وان قهدر يتناكر تو بشتا خب دوان يعني لبوري نكواسا يا جوان تو حق يبو بيجا أو تشتي حق كو شرختا ومدافتا كو تو بوان بيج تو بو بيجا اگر قهدر يتناكر تو لوان ببورا وتو لوان نجرا بشتي ينجي رب العالمين تقول إن ربك هو الخلاق العليم. هنديك يا رب العالمين خالق ما أو أمد شكري رب العالمين أو يتشكرين ويداين يا عليمة يا زانايا تشكرنا خدا رب العالمين زانت اندي تشاني فان شكتن ورب العالمين زان بوش تشكرينا رب العالمين أو وصا يتشكري أو بدرستاي بقونجن ديال خو هر تشتكي رب العالمين عز وجل دايفان رب العالمين علم وظانينا بهاي كأفت شوانه تشكرينا.
هروصى رب العالمين شقوت ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. هروصى رب العالمين عز وجل شدو پیغمبري عليه الصلاة والسلام 7 من المثاني. خدانا 7 آياته بحث سورة الفاتحة مزناتيا سورة الفاتحة والقرآن العظيم هر بحث سورة الفاتحة وروصى أنجي أف قرآنه صامزن ورب العالمين عز وجل دا پیغمبري عليه الصلاة والسلام اوجي قدر و قيمته سورته گلی بسرمان هزار خوب بکه دما تو چت نویجه دا دما تو دست ها ویجه ود بیجی الله اکبر و دست ها ویجه سورة الفاتحة خيني سحكي بزانه توی تشتكي گله که مزن خيني توی تشتكي تخيني قدر و قيمته و گله که مزنه دف رب العالمين عز وجل و قدرك گله که مزنه هي بزانه توی سورته که تخيني کو شفايا که گله که مزن یاد و سورته ده هي بزانه توی سورته که تخيني رب العالمين چه کتاب دیت عسمانی دا نه اینا خاره الا یاد قرآن دا اینا خاره الا بما اینا خاره و افرو بما ببیت روناهیه که یلا که مزن هر واسا یلی بسرمانا که رب العالمين بحث في سوراتت کتن که شفایه و که ما دوباره کری اومگوتی شفایه که یلا که مزنه حتی که خود چند سر هاتی نه که سورة فاتحه لسر هنده کسا هاتی خواندن که چرا که دیوان ندیتینه الا افریکا دید که سورة الفاتحه لسر خواند و اف کسا چه بوینه هم دعاش رب العالمين عز وجل كين ما بارزيتن والما بكتن ام قدر قيمته في سورة بدرستوي بزانين والحمد لله رب العالمين. قصص روائعها يشع سناها طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى فاقرأ بها